ngizwile ugagamela lapha ungeqela uzongitshela ngabafazi bakho mina abafazi bami la eMzansi ziyavela omana lapho ngikutshela bayakuveza ukuthi cha wena nabafazi into engasekho nje abafazi bavele bashiya bathi akekho umuntu ongathanda nohlanje. Wena uthini? Ngifuna ukubuza kuwena ngithi yabo ngibize wena uthini? Angitsho na wena uthini? Man okwami kade sikhuluma sinengxoxende ngincoma ubuhlakani. Wena uthini? Ngifuna ukwazi mina. Mana wena uthini? Ukhuluma kanje ngazihlwele. Wengizwa bathi abanazo inkinga kubo zithi into abanazo inkinga makubona labo abantu abakhulumayo umndeni wabo nomalume babo bonke baganena akho dade wabo ocela ukuzowushawa umoya kubo akho dade wabo obuye emndeni wacisha ucashiswa kukakuzwa wena uthini baba abafazi bakho ningamanyala ningizimu Afrika ningamanyala abuka impilo zabantu azakhohlwe izimpilo zabo ngeke ngisayisho ke net west nani ngoba yangishula le yanto ngiyaxolisa South Africa ama direction angishaya kodwa iqiniso ngangifuna ukukhuluma yilelo ngifuna ukukhuluma manje lokuthi uma ngabe umuntu ungagxeki impilo zabantu uzikhohlwe yakhe impilo ngoba egcina kusuku sonke la sizophila azili ukuthi khona umuntu oyedwa ozobukwa abe yistar mawungabuka ukuthi uRonaldo Cristiano Ronaldo as he turning 40 today ujobe he well star how many challenges abhekana nawo angakanani criticism and everything kodwa wabekezela waba inkunzi wamaya pheka umhlaba namanje ke ngithi mina phumane indabeni zami phumane inkingeni zami zinja godoyi msuni ezinja msuni yonyoko yanitshela manje phumane nje indabeni zami mina yazi faka ayiyazi khipha kwashindira ngana kwethu ngiphendulekile yazo kodwa hlisa ulaka ngifunda hlisa umoya mangqoshana lo dote lo ngoba mina mangakubuza ukuthi mina abantu bathwele uzele wena bashuthi uzele ulwelana nengalo zo2 uyizale uzele kwagcaba 2 uzele 2 lapha ephisha komfolozi kwasibisi empela kwashimendo wena wabuya wena wazofuna udumo ngapha sagcina gqoka amaphinifa umphekwe ibaya uzenza insizwa namhlanje uyislay queen wena ke ngiphendule phela nawe ngiphendule bawubuza omunye lapha phakathi kwami dote mina nakubuza phela kade ngikwazini uhluselana ulaka umoya phansi mangqoshana ufihlelani lolu bhututhu lengalo nalo ulifihlelani ufuna ukushaya amadoda ufuna ukwehlisa isibalo kulungile ngiyabonga cingwane ufuna ukwehlisa isibalo ngiyabonga ngazongiphathela kana kwethi ehlisa umoya yazi asixabani nehlisa umoya ngeke umise nomajana ngizwe wena ngane uqashe special